ja sam sve jesam. Ajde, ko ide sa mnom, sjedajte u auto. Ajde. Ajde. Koliko nam je? Ajde. Čekaj, a Silvio, kako će on? Kome? Ideš mali. Ovo je malo si izmasirat onaj auto. Tiški mali, tišne, ti odi u kombi ili druge, ali on, čekaj. Kako će ti mali? Pa dalje idemo tu u auto. Ajde. Ajde, Natica. Čekaj, kod tebe ide Krešo i još jedan. Mata, pa ti ako... Ajde. Evo dek. Ovdje se obise magnetika, a? Evo to je jedna deka, da. Ko zatvor, i oni zarobljenici. Ovako vidiš van, ovako sruč. Može ići. Još jedan tamo. Meni, gdje je ova? Torba. Dobro, ima stav. Nema mjesta. Ima sam. Više tak ne vozi, ne treba ni on ići. Kada sam? Je, lovim. Ide se malo snimati i kratko. Nek mahnu malo. Nek se... Jesi? Dobro. Dobro. Nemoj više. Hrvoje, vodi ga mlako da mogu otvoriti. Dečki, daj sjedajte. Odi. On ima najbolje, što je danas. Ja dižem bicikl. Radi ja sam. Sjedi negdje. Tu se dole, danas desi. Pučka show, čuju radve. Samo už jedan samo. Izuska, da? Onda uzme one. Ajde, ovako. Ti ništa. Ovdje neko guma. Plana guma. Kje to guma? Ne, daj mi što ovdje. Sad nam ovdje izme da možemo. Dragi naši novogradišćani, ostaje do starta utrke još 10 minuta. Pa dozvolite da vas upoznam sa temeljnim podacima današnjeg natjecanja.
Vi ćete uskoro gledati utrku Velika nagrada Nove Gradiške. Nastupa ove godine rekordni broj vozača iz Varaždina, iz Pazina, 5 momčadi iz Zagreba, Vinice, iz Rijeke, Osijeka, Bleda, Ptuja, Ivanić-grada, Nedeljanica, Šibenika, Krško, Tuzle, Nove Gradiške i Maribora. U kategoriji juniora koji voze 111 km od Nove Gradiške, Pakraca, Bijele Stijene, Okučana, Nove Gradiške imamo za sada prijavljenih 25 vozača. Kadeti koji startaju kao treći, a voze 72 km, od Nove Gradiške sudionika 54. I na kraju četvrta kategorija današnjeg natjecanja su početnici koji voze 30 km od Nove Gradiške do Okučana i... A dobra je krema. Super je krema. Aha, tu kako jedna prevara u gradu. Ajde, terajte većari. Samo si ove gačice. Bude. To je dobra krema. Evo, još ostalo, ko treba još? Ajde, sjedaj. Da te mazne. Enžević, Šibenik, Mario Valpotić i Petar Tore, Tomislav Osijek. Zatim vozači Perutnin iz Pleternice, Zvonimir Bogdanović. Eto, čuli ste sudionike u prvoj kategoriji, a to su vozači seniorske utrke koji voze 133 km. Prije početka utrke dozvolite da vas pozdravi domaćin grada i koji ste bili ovdje na prvoj nagradi Kupa grada Nove Gradiške, vi biciklisti, kao vozači i športaši, prvi ste prosli staze osvojenog zapadnog dijela Slavonije. Čast mi je zadovoljstvo da čestitam u svoje ime, u ime gradskog poglavarstva i gradskog vijeća, organizatoru na čelu sa predsjednikom i tajnikom doktorom Igorom Ferenčinom i gospodinom Petrom Žagarom, te ostali njihovim suradnicima. Načelnik grada Nove Gradiške daće znak zastavicom za start seniorske utrke. Vozačima želimo u ime organizatora mnogo sreće, a najuspješnijima pobjedu. Dođite nam sretno svi ovdje na cilju Novu Gradišku. Pozdravimo, dragi gradišćani, vozače seniorske utrke koja ide 133 km na relaciji Nova Gradiška, Požeški Brestovac, Bučje, Pakrac, Lipik, zatim Novska, Okučani i Nova Gradiška. Imamo još novih sudionika, to su 3 vozača bicikliškog kluba Bled sa Bleda. To su Boštjan Terseglav, zatim Miha Mozetić i Žiga Knaflić. Eto vidite, stalno nam stižu novi vozači. Startni broj 97, Dalibor Tvorek, Strmac, Nova Gradiška. Startni broj 100, Daniel Škurla, Tomislav Osijek. Startni broj 105, Damir Jakopić, bicikliški klub Zagreb, Dubrava, Zagreb. Startni broj 109, Uroš Granke, preko Požeškog Brestovca, Kamenskog, Bučja, Pakraca, Lipika, Bijele Stijene, Okučana do cilja ovdje u Novoj Gradiški. Za start juniorske utrke. Vozačima puno sreće, molimo vratite se. Molim. Mladi naši dečki, juniori, želimo vam puno sreće i sretno nam stignite svi ovdje na cilju Novu Gradišku. Pozdravimo naše mlade vozače koji voze 111 km drugu trasu od Nove Gradiške
ponovno ovdje do cilja u Novoj Gradiški. 45 Davor Trbović, sloga Nova Gradiška, inače Novogradišćanin. Startni broj 46 Predrag Kišić, sloga Varaždin. 47 Tomica Kaniški, sloga Varaždin. Startni broj 50 Andrija Čeduka, Kamen Pazin. Startni broj 51 Ivan Vojsković, Kamen Pazin. Startni broj 52 Goran Santini, Kamen Pazin. I startni broj 53 Marko Londero, također Kamen. Goran Čeko, 63 Karmeno Balin. 64 Darko Knežević. 65 Tomislav Štinjača. Zatim vozači BK Zagreb iz Zagreba. 69 Matija Kvasina. 83 Primož Četvrtić. 84 Danilo Zidar. 85 Gregor Zagorec. Zatim vozač Dinama iz Zagreba sa startnim brojem 86 Zdravko Rakamarić. Vozač PK Nedeljanec 94 iz Nedeljanca sa startnim brojem 89 Tomislav Stolnik. I najsad vozači biciklističkog kluba Ivanić iz Ivanić-grada Silvio Čičak sa startnim brojem 91, 92 Dejan Čičak, 93 Ivan Čirović, 94 Ozren Šimić i 95 Mate Radman. To su dakle bili vozači Ivanića iz Ivanić-grada. Dragi naši kadeti, želimo vam puno sreće, vozite trasu dugu, lijepo vrijeme, lijepu cestu i nadamo se da će biti sve što se kaže ok. Svakog časa uslijedit će start, pa ćemo vas pozdraviti ovdje na cilju u Novoj Gradiški. Eto, krenuli su kadeti, najbrojnija kategorija, velike nagrade Nove Gradiške. Želimo im puno sreće. Kategorija početnika. Evo, već su početnici ovdje na startu, a dozvolite da ih provjerimo. Startni broj 3, Stjepan Novak, sloga Varaždin. 4, Veljko Milihram, sloga Varaždin. Startni broj 8, Sandro Jurčić, Kamen Pazin. Startni broj 9, Andrija Lukeš, Kamen Pazin. A zatim slijede vozači biciklističkog kluba OPK Vinica. 14, Dejan Ciglar. 15, Tomislav Drvarić. 16, Milivoj Glavica. 17, Goran Vajdić. 18, Andrija Kovačević. 21, Mario Malčec. 22, Ivica Martinjak. 23, Nenad Tot. Dionicu od Nove Gradiške do Okučana, tamo imate okretište, zatim se vraćate ovdje u Novu Gradišku. Trasa je duga 30 km i ova vožnja se boduje za Kup Hrvatske. Prema tome, naši mladići, imate šanse da se istaknete. Evo, za nekih trenutak, 2, krenut će i vaša utrka. Počasni starter bit će gospodin dr. Igor Ferenčina, predsjednik biciklističkog kluba Strmac iz Nove Gradiške. Vama, mladi naši vozači, želimo mnogo uspjeha i evo ovoga trenutka uslijedit će start. Sretno, mladići, vi ćete prvi doći u Novu Gradišku, mi vas čekamo ovdje na cilju. A vi, dragi naši Novogradišćani, u međuvremenu Aj, jebi ga Bože. Naši buzari. Da vidimo Šime.
Koji su ovo? Ovo su Zagreb. Zagreb, Opeka i Krk. Evo ga Zagreb. Ne znam, ovo ne piše i Koleks. Nije to naše. Dobar dan. Šta je dugo? Neće dugo, jel? Nice. Ovo je sudac stao gleda u mene. Gleda tebe da se ne uključiš u... Kad vidio majicu, udao ću. Nije to za tebe. Tako ovdje, nisam. Da. Odustali su. Ovo nismo super. Je bi rekao da je grla sigurno. Što ne ide? Nisu zadnji. Šuti, ima ni još. A ima? Pa 15. 15. Ajmo, ko je to? Šmata. Nije. Pičak. Dejan. Ajde, Dejan! Ajde, dečki. Marko, Šta je? ajde ti otiđi po ove. A mi idemo... Imaš Silviju jedan bidon i ovima svojima. Imaš ti bidon. Imam ja jedan. Ne, ima ovdje. Pa uzmite vi, odite, a mi idemo. Lečim. Ozi smo. Dosta nemaš trošiti. Ima još. Ajde, dečki, ajde. Idemo. Ajde, Ozren! Ajde! Gore više. Prva. A te osta, prvo se može voziti. Malo ću vrat. Nisi znao, da. Damir, a su oni nabili šprint pa ti ti otišao, jel? Ma nije, Ne bereš voditi kad mogu on... Da, dečki. Da je došao, da sam samo rekao, vozi do cilja jebaš pelom. Koji si bio? Došao bi do... Da, gasite. Tako se to dogodi. Evo, pokazao si da... Imaš rezervu mogu treba samo uzeti tako. Imaš? Evo još nekoliko trenutaka i moći ćemo pozdraviti najuspješnije juniore na velikoj nagradi Nove Gradiške.
Evo imamo jednog pojedinca, to je najuspješniji vozač. Pozdravimo, iza toga dolaze i ostali. Pozdravimo vozače, najuspješnije juniore na utrci Velika nagrada Nove Gradiške. Tu dolaze na cilj. Evo, pozdravimo i ove vozače. I oni su se borili za plasman. Evo, čujemo od djelatnika policije da se to znači da nam vozači uskoro stižu na cilj. Molimo vas, osigurajte slobodni prolaz i vozači evo dolaze prema cilju. Alo, alo. Perfektno vrijeme u odnosu na prošlu godinu, daleko bolje. Pozdravimo i ove vozače, svi su oni prešli istu duljinu trase, s time da su malo bili slabije klasirani. Idemo u pljesak i vozačima koji upravo stižu u cilj. Dakle, i oni su prošli 133. Svi oni zaslužuju pljesak. Bilo je istina vruće, ali lijepo vrijeme, dobra cesta i bilo je vremena za nadmetanje. Evo ga i Novogradišćanin, 126, Saša Šapić, vozač Nove Gradiške. Naravno, ovo je... Bicikli, a? Desim da imam. Desi meni, daj. Ne. Evo ga vidi. Da, je začepi. Bolje snime mene kak jedan. Šmek good. Fuj, kako? Sve good. Kako smrdi. To je cvijetno šabuka. Crni oblaci nadvili se pred Ivanićom.
Nadi Ivanić. Les. Les.